Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentara sngi Shillong. Kit bok ke DBMN TV yau kit kupar haka jinglet jungu Las Vegas. Kernga uba hek banyakun yaki election MP Shiteng Samoy. Yaro u Deputy CM yau CM. Bayalam yaki kunhun niam ban kendu ya u Amit Shah. Ban Daga jing shong shit kut ka KSU third new trap sports meet 8,000 arpun real ha Mangaluru. Bat mentang ini apai shiki Khubor ki bakamania. Ka Bosco Youth Center lajam kra Shillong ka badairu ka nong penya ya ka jing yakob ruai bapau nam ka sur kan ut ringkat bat ka Bosco Media Network and Television ha ka sngi balang pratarik Naitung ka penlong ya ka jing lang kit bok bat jing duai na ka benta ukit kupar nong sit ubalong unong job jang ka sur kan ut season 3 shwa ba unnet Las Vegas United States of America USA ban mi khmat ya ka India bat Meghalaya ha ka World Championship of Performing Arts W Copa 8,000 arpun rio. Ukit kupar ulade banlet sa USA nadu usnam baladam. Hendrai namar ka jingbam ya bet ki kam ha ka perthei namar ki jinga kan at ha pedeng kiri. Lapan kan riano ya kate ka jinga kop sa Naitung mentah usnam. Katkum ka program ukit kupar unmi na Shillong ha ka shipau tarik Naitung kat ba ka jinga kop kan long nadu ka khatlai hadu arpui tarik Naitung 8,000 arpun rio ha Las Vegas Nevada. Ukpa jung uba ay bari kupar simli un senran lang ya hakani ka jinglay. Ya ka jingya lang kitbok kirwang lapanya the director ka Bosco Youth Center Reverend Father Michael Makri kat ba Shillong Selection Provincial Reverend Father John Zosiama ulalong kum ukongsan. Hakani ka jingya lang la donru ka jing duai play ka jing puli ya ka ktil ublay bat ka jing duai na Reverend Pastor AI Karshi. Lasak hilang yakni kejingelang daki kemi ki kpa ki para jong ukit kupar ki paralok ki balawan ban ai mensim ki dekot jong ka Bosco Media Network and Television lembat ki lat pathai Khubor na Shillong. Ka Bosco Media Network kalapan pau ba ya ka jing kershan ya ukit kupar na ka benta ka jing thmu ban kentiu ya ki sap jong ki Samla ka Jylla bat ban plilat ya ki ban poi ki rensan jing yakob ha ka kerdan bahajrong jong ka perthei. I would like to thank God for giving us this opportunity to be here as one family. I would also like to thank the Bosco Media Network, Father Michael Makri, and especially Father Provincial. Thank you so much, and I would like to thank all my friends, my family, and loved ones for being here, for making your time here. Thank you so much. Having you guys here has given me more confidence and more strength before I leave for the competition. So this circuit award that the Bosco Media Network has organized has given me a lot of experience. It is one, I must say, it is one of the biggest competition and the most professional here in Meghalaya. So by coming here, I met new people, I met new faces, and yeah, I've gained a lot of experience and exposure from the other contestants as well. So thank you so much to the Bosco Media Network for giving us this opportunity, especially for giving me this platform. No matter what the result is, maybe I'll win it or not, but getting this opportunity to represent my state, my country, India, at an international stage, it's already a big win for me. It's already a victory of my life. So I trust that God will lead us in this beautiful journey. I'll try to give my best, and I hope that I will make you proud again and again. So thank you so much Khubor ka Bosco Media Network kabalapan shlorengi kumki khon Samla hadu ki hap ki beret bangin pen iye kita ki sap ki bangingi dan ha kani ka perthai ka ba ublei ula bo yangi padula airu ingi kini ki sap te ngasoban ai Khubor
hakni Khubor ngasmo ang dap kaman sima pani EP pa P1 pani I man sim nga pani bu la mi nga jing duai ma teng so ban I kubli shi bu ne ubli nang karku EP baro ubli nang I bore P ba pinang la pan yai tri ki kam ki cham P on I P kamet ka bokot ka bakia bada ang kerpadu ba pin kan mau yang nga jing duai namar mentaro la lai singi nga shit nga bayang kli hadu mentar kasur lo karang set te nga kermen pat pa next week ang sakot ubli wa ay kanang hagani katayo ay kani jing pang namarwa next week anyo kan leba ngan ay kababatam ken te nga kermen ba ngan leba ngan I'll try to make you all proud ma nga kermen ba ngan Unang yalam ke BJP ubadai ru MLA ke pentor Omkra constituency ba ALHEC ula pentip ba umtre banyakun ha ka election MP Shiteng Samoy na Shillong parliamentary seat. Habakran cikilat patai Khubor uba hek ula kam bandingkong ka Meghalaya BJP kalapan pau bakan pa yakun ya ha ka election MP Shiteng Samoy na Shillong parliamentary seat. Hendrai ula kentat namar udang kwa aban penlet jingmut ha ka san hima sima hapo ke Jylla. Uba hek ula pentip ru uba ula ai jingmut ya ka kerteng jo menteri sarkar uba san borshulai na kabanta ke election MP Shiteng Samoy hendrai hakabakut kasyong hakarai jangka party. So we have a very right time to declare our candidates, BJP candidates. See, at the beginning, of course, they had told me to contest for this by-election, but I said that I'm still in one to have so many other responsibility to complete. That's why I'm not going to contest. But now depend on the party what decision they'll take. I have proposed this thing. Let's see whatever the national party feel fit to declare whose name to contest. So we have to accept, and we are going to fight very strongly. I have still another maybe 5-6 months to have the elections, not delay. So 3 months is, I think 3-4 months is good enough to prepare for the by-elections. I'm not talking about the general election, but at least the by-election. Sembut Menteri Rangba ke Jylla ba Siap Halang Thar. Ula ay ke jingero yo Menteri Rangba ke Jylla konrat ke sangma ubala shimkhia nak benta ki mat ki bakta ya ka bit ka biang jong ki kristan. Habakran bat kilat pathai Khubor uba Siap Halang ulaya thu. Bakani ka pau da ka jingkloi jong Menteri Rangba banyalam hi ya ki nong yalam niam ban kendu mar khmat yo Menteri Kampo yeng kari u Amit Shah banyakran mar khmat batu. He has given the appointment for chief minister. Under his leadership, he take all the church elders from different sections of society and they made him and they placed the request about the FCRA, you know very well. So we as a government, especially under the leadership of Samla, we always want to protect our Christianity from the state of Meghalaya, especially and in the country as a whole. And you have seen that even throughout the countries, if any issues faced by the Christian people, they always face our chief ministers. We are very proud to say that. And obviously, especially from the legislature of Meghalaya, especially under the leadership of Secretary K. Samla, we are always there to protect our own people, especially when they face this type of issues in the churches or all the Christian people of the state. So we are here to protect, to listen the voice and the request by our people, and CM has done it. He met the people and the governments of the ministries. And we have seen what CM has clearly explained everything also. So from my side, I just want to say that we are very happy that thanks the government of India for listening to our requests. And finally that CM has took them to meet them personally. Kakhasi Students Union Mangalore Unit hakasantarik Naitung kala penlong kelumpung Yakob elekai Neutrap Sports Meet Balai Arhajar Arpun Rio Hamadan Milagros Mangalore bante song barwan wanra yaka mensiem shipara hapdeng ki Samla pulih Neutrap hakani kanong ba. Kani kelumpung kalakut taka jingkmen bat jing shong shet hapdeng ki Samla pulih Neutrap. Yakani kelumpung Yakob lapli da usamla dan boklang nongput President KSU Bengaluru Unit ubala ahai jingkran halor ki benta bakongsan ki bayadei berkabha kamiat jong ki Samla pulih Neutrap bat kitu ki ba shong batre hakar nataka.
Ula kentu ya baro ki khun ka bri nyau trap ki badan ha Karnataka ban yatli yasno oktilang bat yarap markeliang na marhaba im shabar ka Jylla ka jingya tali ka long ka badan kamtam ban yada ya ka jinglong tenrai ka hok pat ka bha kamyat jong ka kunhon. Ula kenturu ya ka sorkar Meghalaya ban shimkhia ban penurlong kloy ya ka Meghalaya House ha Bengaluru na marka ne ka long ka jingrap ka bakraw ya ki Samla pule ki nong trei ki nong pang bat ya baro ki brio ka Meghalaya ki badan ha Karnataka. Ulapan paru ia ka jenis ngaukia halor ka jingbun ki Samla bat ki brio na Meghalaya ki bawan sa Karnataka ban pule ban trei. Ula ai jingmut shwa banwan sa Karnataka de ban bishar bha ya ki kam ki jam ki jaka pule ki agency bat ki jaka sa na marha kini ki sngi la jur bha ki kam thok kam shukor bat ki jing sha shet shukor. Ula kentu ya baro ban long ki ba husiar bat ki ba petngor. Ka KSU Mangalore unit ka ai khuble kerpang ya baro ki dekot ki nong kershan ki pat ba ki riurang ba ki volunteer khamtam ya ka KSU sengkme baju snokti bat yarap ya ka ni ka unit mana ki por haba penlong ya ka sports meet. Ka seng ka ai khuble ru ya baro ki nong job ya baro ki kenhun ki bala benta ki bala peni ya ka jinge trelang ka akor ka buram bat ka mensim ka bakhuit. Ya kod simpai piban manchikna. Songkonor penjaja kena kejigelang Kong Rida Presiden Jong KSU Mangalore Unit Samla Chiro Bat ki Kong Samla Rangba ni ki bayadan bentalang benga Bat ya pi baro ki produk prasnam ki bayadan benta ha kena kejigelang He ngasmo ben penop na kalian ka KSU Mangalore Unit ba I Kongsan Jong benta si mla bendan lang ha kena ka program na kadau ba in the chat in the kind ha te ha kani ka step menta kasini nasmo ban ai kuble kerpang ya ka KSU Mangalore unit ki lala biang ban penlong ya kani ka program sa sisin pan te katum bala bu ne ka phang kong jinga tli kalam sa kajingjok te na kata kadau haba kadon ka KSU Mangalore unit hane ha nomba Mangalore te kum ka student union nga kapadro ya ki Samla kasi ki produk prasnam ki bayadon hangni hanomba Mangalore babini ailang kakti kamon bakakti kadyang kanang ladadon kino ki jinge lane ki kam ki bamla bankiar da kajingdon ka body hangni hapo Mangalore unit rangkat ki baro ki Samla kasi ki bayadon hangni hapo Mangalore ba pin ya long ki bayatli katkum ba kalabu hangni kapang te rengkat ha ke jinge trailang ka KSU Mangalore unit bat ka KSU Bangalore unit sibun teli ki kam nagaleng ki unit ni la ju yarap sibun ki kam ki ba yakendo la dade ha ne po Mangalore la ne overall ni po Karnataka te ha ke jinge trailang rengkat ke jini la da piong ke bading kong ya ka Meghalaya House ke badang kam ba hang ne po Karnataka te nagaleng ke union nila penseno na ka government te menta ka Meghalaya House ro kala don kila thit jaka hang te po Bangalore te menta kim patli hanrei kila nang penkre ngatrai satang ar lane lai banai nila yo ban pleno e ka Meghalaya House hang te po Bangalore te ka jingdon jong ka Meghalaya House bali ni don kam bhai ka Meghalaya House ladangi perkhat ha ki ar benta kawai yaki Samla pule bat kawai kabar pat yaki Samla kiba one train ani kiba one what comes ani haka jingi kendu kajongi ru kini ki khantam kiba one pule shani lada kida dei ha ka jakasa jagadem ngai inga wadda ki nangne na po Mangalore lada ki kwa ban lech nong akan kini ki sinam balalik ki Samla kiba pule nursing kumba khatsan ngot lane khatrang ngot into ki kilamis no ika train handai hapor baki mesno ya katrain pat kim don chu jaga sa hai bakin haplek sa into haka jingkur ki tikila phone marmar ya ka union ka jungi te nakaleng ka KSU Bangalore unit ring lala ban yo ban yarap ketum ka jingla ka jungi ki babun khasi jungi ki sha thok ondala poi su jaka haka jingi kendu ka unit ka jungi ban layo ban yarap ondala poi shani haba ki Samla khasi jungi ki le call kita ki agent ane kita ki bro ki ban ong ban
Kinong alam ka KSU haka pratarik Naitung kila ya kendu ya CEM KHEDC bat kila dawa na CEM ban pelat patba ya ka rai resolution joka ying dorbar ka council ban khang ya ka jingti uranium na West Khasi Hills district kila karpat ru ya CEM banum NOC na ka banta banti ya uni umarpo khando. Kini kinong alam ka KSU kila dawaru ban wanra yaka amendment yaka the Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act arhajar arpuway. Kamat kabalay kalong ban betha ikidor bar shnong bat dor bar hima banum aila dikibriu ki he officer bat kiwe kibriu kibana Atomic Mineral Division banrung shikithan Southwest Khasi Hills District bat West Khasi Hills District hakijaka badon u uranium. Wan juga nak lihat seng mereka ski berpenuh siam juga hasil total musuh sosial. Kalau baik kalau aku kemat kata kemat ketika bah bagaimana sewan nak ni thai domestic kemat juga uranium. Bah lakran bah hilang kam ya ka lakum nu banyo ka resolution lagi di council. Kabai dia batu bakajing klong rumah kondo uranium di thai domestic bat di baca di jaga marjan. Kejengnya keren, semua batang bah kalong hi keba sotonat, bat ni kini nanti hiru bah kai bagi keren ajimut nak kalian kan juga council kan terrekam, bat kan terrekam hanor kom ni ia kajing start jong kaisi, dari kadang pada kajing kermen bah nilak penyo ka resolution na isi jong council kalong kai kapan nang kam terskam ya kajing kun kajing ki persak adongi ya kan ye kajing klong yung marbok do na kajing than domestic bagi jaga marjan Yang pikiran tentang kata kamat ya harus sendiri itu. Kita likely ki mat apa ide baka uranium away kadai ka pengiyo ka resolution kaba kadai kaba hakaba kumdu nginte lakam bede bat ka jindi jaga syaki riu pai ba le si intip ya kajing temu na yo le si bagi don bagi temu ba kata ka jaga dia bat syaki agency badai ban bede bai penuh bat ka bakan bat uranium di kita gilong ki kijingakan bene bag maong ba kajita kalau pasunat dengan up pat ikapor para cucu para kayak penuh nang ismat bede teman Untuk ibanjun yang pwede bukan ni ba pwede tahu cicit cakap jindan tak kira cicit cakap bukan konsul kan dibanding query dengan teman sebetulnya. hi ka discouncil hi kalau mengkuai ka ayu ka kanong pet nong kami ya kendo siap de ingin hai ingin kam thai bangin banjur haru ata ya ka discouncil dari isu tu ba kinong penya kinong yalam jom ka discouncil hi kilong kiba syampang bat hot ya jipen nak liang juga jawa seng la depan sto ba kadon ka jipen persang ban thiet jaga shifting than da ta ki review pokbat jom ka juga Jylla ka jongi bat na kalian ka jong ka na kalian duk CM mula Khubor ba usa le yang baron kam ban wat tip habai dei bakal ka so ba Tapi dia buat resolution lalu kino ada ya tengah. sangat try kata ngi ka start jong ka isi jong ka council dei try komiti susu jongi ka session ka bantuan biang kan di benai Oktober dengan try haswai kata ru kata ngong pi la ni ka start jong isi jong council lagi la bakot da special session dulu bede bakal mat Tapi dia begini juga penong resolution untuk next state lalu kini pada. Ka Federation of Khasi Jantia and Garo People, lembat ka Khasi Students Union Upper Shillong Circle, hakano paisngi jong ka prata ri Naitung, kilalet bani kendu ya u director ka Urban Affairs Department u PK Boro, bandawa ban pendu pendam ya ka jingate kular, halor ka jinga ya ka jaka sorkar sya utrai ka MS Ashok Auto Service and Partners, ka petrol pump barim na Anjali Pump, ha Hinyomer Upper Shillong. Habakran Shakilat Pathai Khubor uba kit boklang nong plang President FKJGP Upper Shillong Circle ulaong. Kajingwan ya kendu ki arseng kalong ban budin ya kijing kiliang jaka hapadeng ka Ashok Auto Service bar ka sorkar Jylla da kajing tmu bantay ya ka flyover nadu Sherpi hadu hakmat ka NEFA Secretariat.
Ulaya tu kaseng nadu usnam arhajar arpulai kalapa jing tho syakatanat veterinary. Henry ke veterinary kala IT no ya jaka syaka urban affairs. Kumta kaseng kala jing tho syaka urban affairs ban pendu pendam ya soskular ban UMS Ashok. Nalor kata ulaong nadu pasedang la penthami ban shna da ka flyover. Henry wat hadu menta bala dep ya ka 4 lane ru shem yo I satya ya kata ka flyover kilaong. Di MPI baka jingwani kendu yu director jengko urban affairs nak liang jungi golong ba ban but dien ya gi senjam gi bala persang ban sim nak sarkar nak Khubor kumu filatip na dok ka senam arjar arpulai nak liang jong ka FKSB ki SU perselong sakil ngila persajur ya ke jing ai jaka yu wei Khuborjylla hang tei po ndrumer ka beri ke jaka sarkar ti hadian ke jing persa ka jongi kila pensange support ti rekat barang mi gisngi ngi iba kinang ka board ng sarkar kinang persang hiway ba gilat kanti kumdu ban penthami ba yalam baklay ba ti dei na takadaw bangi mata ngi namar hatuk por ngi lada pajing tho su veterinary minister namar ba kate ke jaka kate ka ha po ka jingpet jingbi jong katana ri jingri ti hading tu ngi lay jing tepat bayang tu ke jaka kila han over no sepo ka urban affairs department ti dei na takadaw ngi wan bani kendu menta singi director ban aisun na jing tho ba nakaliang jungi ngi persajur pat ko mengilakren nadu pasdang kastan jungi bi kalong ikunju kolong ba hakajaka ko mengitip borok ba kate ke jaka ke ba kipenan kam menta ya bala wing sport kade ke jaka jongka cantonment board hadian ba ka cantonment board kam asu ya ke jaka ban senang terpom lesi gadun kidau gi ba karan sukar ku ipat ya bangin mla ban tular ti hande ke belingo pat balai ba ka sarkar Jylla Meghalaya ka phurung ila dia po bat ka ya pen ngelapat dak jaka jong sarkar Jylla kai jingsha haba ka de jaka jong cantonment ni sung thu sai nomor balai ketika jaka lalis no po cantonment deki babun snem mut ya ka revenue lani kata khajanaru kayo ka cantonment ka pak state government kam yo sinayaro te balai pat menta kensan haba ka cantonment kam asu ke jaka don ayu selendet kam tamat ai jaka yu bom dei utrai muluk kai bom dei parado persnam jungi dina tadaw ngiwan ban persa kan kapor ban ngilaong hiru ba yitu ki agreement baro ki balade ban yasoi balade pan ajaka sunu Khuborjylla deban cancel no mardor ane deban penduk pendam no ya boro ki soskular ki balai soi dak urban affairs department bat kaneka MS Ashok kedi kata ka jingwani kendu jongi ni singi marbalai ngi iba ngi sutu kat kunga jingya jong por ngi iba ki sang ban yalam bakla yu pat ba di bubun ki bentah ya kata ngin kerna ka basai ban pensutu bakala lailam bakala panong ba o ban ai ti jaka ban sna flyover ndega flyover hadian meladap mata furlien meladap ngimi isa ti ada flyover la persang ban yalam bakala gini niat sngi meladap ban ong ba lara om ai ti jaka hana onumyo ban tei ke veterinary hospital hang tei po Shillong kani kadi ke betik ke jingalam bakala yu pat ba i bam tip ai nomor ba ke isu jong ka veterinary hospital Lasim kia de kinongelam jongka KSU kinongelam jongka FKSB wat ki bala song tight root mata bun snem ban pen urulong kam nei besu jaran khat menta bat ka basngsi kalong ba kita ki bala ile bantur hakmat ban penyelam bakala yu pat ba larangim ai kani ke jaka na numio ek taka veterinary hospital ngai kade be ke jingalam bakala iki pat ba namar balai ni sutu bopli kita ki benan hakmat nginam sim kerteng Bat dekitu ki Khubor nglapoy siya bakut tarhadu bangindaya syambiang kublay sibun.